Zašto nekad osjetimo bliskost koju ne razumemo? Motivacioni govor o duši, bez osude. Nekada osjetimo bliskost sa nekim koja prevazilazi reči, koja nema logiku, koja ne pripada ovom trenutku. Ne znaš zašto, ne znaš odakle, ali znaš da postoji. Nije u pitanju želja, nije ni strast, već tiha, duboka veza, kao da se duše poznaju. Ali svet to ne razume. Ponekad ni ti ne razumeš i pitaš se odakle dolazi taj osjećaj. Možda je odgovor u telu. Nauka nas uči da se čovek menja, da se kroz vekove menjaju naši geni, naše reakcije, naše razumevanje života. Ono što je nekada bilo prihvatljivo, danas možda više nije. Društva su se razvijala, zakoni medicina napredovali. Svaka nova generacija nosi veću odgovornost. I zato je važno razumeti, a ne samo osjećati, jer znanje koje imamo danas menja način na koji živimo. Možda je odgovor u veri. Vera nas uči da svet nije stvoren odjednom sa svim zakonima. Postojao je razvoj, put, rast. Ljudi su se kroz vreme menjali, a menjalo se i ono što nazivamo ispravnim. Ne zato što se istina menja, već zato što čovek sazreva. Zakon nije došao da kazni, već da zaštiti, da usmeri, da nas nauči šta znači ljubav koja poštuje druge i sebe. A možda je odgovor u duši. Neki veruju da se duše vraćaju, da se srećemo kroz više života, da se naše najdublje veze ne rađaju u ovom svetu, već se obnavljaju. Zato ponekad osjetiš neobjašnjivu bliskost, kao da znaš nekoga, a da ga nikad nisi sreo. Kao da postoji nit između vas, iz nečega što ne možeš videti. Ali sadašnji život ima svoja pravila, svoj red, svoju tišinu. I tu dolazi snaga, da razumeš osjećaj, ali da biraš svesno. A šta kada osjećaj i red nisu u skladu? Tada ne treba da osuđuješ ni sebe, ni druge. Ne treba da se bojiš onoga što osjećaš, ali ni da ga pratiš bez razumevanja. Neka osjećanja su tu da te probude, ne da te vode. Neki ljudi dolaze da te podsete, ne da ostanu. Neke veze nisu tu da se ostvare, već da te nauče tišini, granici i snazi ljubavi prema sebi. Osjećaj nije greh, ali svest je put. Ako nekada osjetiš nešto što ne znaš da objasniš, ne plaši se. Ali ne zaboravi da si ovde da živiš mudro. Osjećaj nije poziv, uvek. Ponekad je samo podsjetnik. Da duša pamti, ali ti biraš. Bliskost bez reči ponekad nije za ovaj život, već iz prošlog. Ali sada si ovde,
da hodaš svesno, čisto i slobodno. Ako ti je ovaj video otvorio neko novo pitanje ili dotakao nešto što nosiš u sebi, zapratite moj kanal i lajkujte video, jer to mi daje snagu da nastavim da istražujem i delim sa vama ono što duša često šapuće, a srce jedva čeka da čuje.